Egun on guztioi eta ongi etorri gaurko agerraldira. Ohikoa den bezala, gaurko Gobernu Kontseiluan jorratutako gai batzuen berri emango dizuet. Gaurkoan 3 gai azalduko dizkizuet. Alde batetik A15aren itxiera, asteburu honetan, Belabietako tunelan egin behar dian obrak diala eta bigarrenik salmentak Gipuzkoako enpresatan, ohikoa den informazioa, hilero ematen deguna, eta hirugarrenik COVID-19aren partea gure baliabideetan, gizarte politikako baliabideetan. Baina aurretik, aipamen bat egin nahi nuke COVID-19aren bilakaeraren ingurukoa, ohikoa den bezala, egoera hobera doa nabarmen, baina edozein kasutan txertaketa prozesuak aurrera jarraitzen duen bitartean, ahaleginari eutsi beharrean gaude. Ez gaitezen prezipitatu aurreko astean esaten nuen bezala. Eta eskerrak eman noski denbora luze honetan jakinik zenolako gogorra izan den hartu beharreko hainbat erabaki, alegia gure gizarte esparrua ere kontaktuak asko murriztu behar izan ditugula eta babes neurriak mantendu une oro jendea asko eta askok sekulako ahalegina egin du eta beraz gure eskerrona luzatu, haiek egindako ahaleginari esker hobekuntza eman delako gure gizartean. Eta bestetik noski lehen lerroan lanean dauden langile guztiei, osasun esparruan eta baita bestelakoetan ere besteak beste gizarte zerbitzuetan. Jendea zaintzen egon den eta jarraitzen duen orori eskerrona luzatu. 3 gai beraz, lehenengoarekin hasiko naiz, A15aren itxiera aurreratu nahi dizuet, asteburu honetan gertatuko da. Badakizue obrak egitera goazela Belabietako tunelean, Aindoa-Aindik Iruñerako bide horretan obrak egitera goaz, alde batetik tunelaren estaldura sendotu nahi dugu, euste sistema esia berrituz, eta bestetik instalazioak egokitu kontrol sistemari dagokionez. Hortaz, esaten dizuen bezala, Iruñerako hodia itxi egingo da, eta beste hoditik desbideratu beharko da trafiko guztia. Eta hori segurtasunez egiteko, alegia seguru egiteko transizio hori errepidea moztu beharrean gaude. 10 hilabeteko iraupena izango dute obrek, baina edozein kasutan itxiera asteburu honetakoa izango da bakarrik, ostiralean gaueko 10etan itxiko dugu, eta igandeko gaueko 10ak arte bitartean egongo da itxita errepide hau, 58 orduz hortaz. Iruñatik ona Berastein itxiko da errepidea, eta hemendik Iruñara bidean Andoaingo Sorabilan itxiko da errepidea. Bitartean asteburu honetan, berriro diot, itxiera asteburu honetakoa izango da, bitartean nundik pasa. Ibilgailu astunek eta ibilbide luzea egiten dutenek N bata Altsasura arte eta A10 erabiliko dute, alegia sakanako autobidea, eta gainontzekoek hemendik Iruñerako zentzuan Tolosatik egin beharko dute irtera, eta Iruñatik onuntza datozenak Berastegitik. Hori izango da, erabiliko duten ibilbidea. Edozein kasutan, señalizazioa noski egongo da leku horietan guztietan, honen berri emateko. Beraz, itxiera, asteburu honetan 58 orduz, transizio hori edo hodi batetik besterako desbideraketa seguru egin ahal izateko. Bigarren puntua, salmentak enpresatan Gipuzkoan. Ohikoa da informazio honen bilketa egiten du Gipuzkoako Foru Aldundiak, hain zuzen ere Ogasun Departamentuak, eta honekin ikusten dugu zein den enpresen egoera. Salmentaren informazioa ezinbestekoa egiten zaigu ikusteko ekonomiaren bilakaera edo zein dan, eta batipat momentu honetan informazio oso baliagarria da. Apirilean oso datu onak izan ditugu, salmentei dagokienez. Igoera 46,1 izan da, barruko salmentek 41 igoera izan dute, eta esportazioek 47,7. Oso datu onak dira noski, baina honek badu zergati bat, alegia azalpen bat badu atzean. Hain zuzen ere, aurreko urteko hilabetearekin, aurreko urteko apirilarekin alderatzen degulako, edo alderatu dugulako, alegia konfinamendu egoeran, eta jarduera ezinbestekoa bakarrik zegoen abian, gainontzeko guztia itxita zegoen, beraz, datu oso onak dira, baina alderaketa ez da justoa 2020ko apirilarekin egiten balin badegu. Hortaz, aurreko hilean egin genuen bezala, 2019ko apirilarekin egin dugu alderaketa,
Eta 2019ko apirilarekin alderatuta jaitsiera bat egon da, 1,5%koa orokorrean, barruko salmentak igo egin dira 0,1% eta esportazioak jaitsi 4,5%. Ondorioz, antzeko datuak dira, hilabete batean, holako aldaera oso txikia izaten da. Datu metatuak ere begiratu ditugu, alegia 4 lehenengo hilabete hauen azterketa egin dugu, 2020arekin alderatuta, alegia 2020ko urtarriletik apirilera bitartean salmenten igoera 14,3%koa izan da, barne merkatuaren igoera 12,3% eta esportazioena 18,5%. Baina lehen aipatzen nuen bezala, apirila eta martxoa izan ziren ezoiko hilabeteak, jarduera ekonomikoa esentziala etzena etenda zegoelako eta etxeratuta geundelako, beraz 2019ko lehenengo 4 hilabeteekin egin dugu alderaketa. Orokorrean salmentek 1,1% egin dute bera, barne merkatuak 1,4% eta esportazioak 1,2%. Zein da gure irakurketa? Alegia, Gipuzkoako Foru Aldundiak egiten duen irakurketa datu hauen inguruan da, gura lurraldeko enpresen salmentak normalitatera itzuli direla. Hori da egiten dugun irakurketa. 4 hilabetez ari gera, 2019ko urtearekin alderatu dugu, oso urte ona izan zanura, gogoratuko dezute, eta beraz, bilakaera txikia hori edo aldaketa txiki horrek esan nahi du normalitatera itzuli direla gure enpresak. Salmente zaratago, bestelako informazioa ere begiratu dugu, lan merkatua garrantzitsua da eta horre ere temperatura hartu nahi izan dugu. Enpleguari dagokionez, 2020 urtearekin alderatuta 3,5% igo da. 2019arekin alderatzen balin badegu, jaitsiera 1,1%koa izan da. Hori enpleguari dagokionez. Aldiz, soldatei buruz informazioa bildu degunean, 2020arekin alderatuta igoera 12,4%koa izan da, eta 2019arekin alderatuta horre ere igoera bat dago 2,7%koa. Beraz, leno nioen bezala, datuak onak dira, normaltasunera itzuli dira enpresak, lan merkatua ere normaltasun batean dago, handikan ere ikusteko dago zein izango den bilakaera erteena eta bar, baina normaltasunera iristen ari gara. Lehentasunezkoa da alorrau Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat, badakizue ekonomia sendoak, gizarte kohesioa hobetzen duelako, noski eta zerbitzu publiko egokiak eskaintzea ahalbideratzen duelako. Eta horretan, beti esan izan dugun bezala eta egin izan dugun bezala, gu beti laguntzeko egongo gara. Gipuzkoako Foru Aldundia laguntzeko egongo da beti. 3. puntua, gizarte politikako partea, hemen ere berri onak. Datu oso onak dauzkagu. Erabiltzaile guztien artean egoitzak eta gainotzeko baliabideek barne, diagnostiko positibo bakar bat daukagu erabiltzaileen artean. Eta hori da gizarte inklusioan. Gainontzeko baliabideetan ez dago erabiltzaile bakar bat positibo eman duena. Egoitzetan, langile iragokienez horre ere aparteko azterketa egiten dugu, eta 10 langilek eman dute positibo, Gipuzkoako 9 egoitzatan. Datuak beraz, ikusten ez dute astetik astera hobera doazela, aurreko astean ez ganaukan erabiltzaile bakar bat, oraingo honetan bat daukagu gizarte inklusioan, baina datuak oso onak dira. Bien, resumiendo, los temas que hemos abordado en el Consejo de Gobierno de hoy han sido 3, principalmente. Por una parte, el cierre de la A15 este fin de semana por las obras en el túnel de Belavieta. Hemos realizado un análisis de las ventas de las empresas de Guipúzcoa en el mes de abril y, tercer punto, el parte del COVID-19 en los recursos de la Diputación Foral de Guipúzcoa. En relación al primer punto, saben que vamos a realizar obras en el túnel de Belavieta, en el túnel de camino a Iruña, por tanto, tenemos que cerrar la A15 este fin de semana precisamente para desviar el tráfico de uno de los túneles hacia el otro. Lo tenemos que hacer con seguridad. Ahí las obras que se van a realizar en ese túnel son de reforzamiento de la cobertura y acondicionamiento de las instalaciones del túnel, y para ello tenemos que cortar completamente el tráfico en la A15, insisto, este fin de semana, desde el viernes a las 10 de la noche hasta el domingo a las 10 de la noche. El corte va a ser en el sentido de Iruña-Andoain en Berastegui, y desde Andoain hasta Iruña en Sorabilla en Andoain.
Durante este tiempo, durante estas 48 horas, por tanto, el tráfico se va a tener que realizar, evidentemente, por otras carreteras. En los trayectos largos y también para los vehículos pesados van a tener que utilizar la N1 hasta Altsasu y la A10, la autovía de Sakana, y en relación a los trayectos cortos, cuando se vayan a tener que realizar trayectos cortos, en sentido a Andoain por Berastegui y en sentido a Iruña por Tolosa. Por tanto, un corte en la A15 este fin de semana con tráfico por otros trayectos que evidentemente estarán debidamente señalizados. Segundo tema que hemos abordado en el Consejo de Gobierno de hoy tiene que ver con las ventas de las empresas de Guipúzcoa. Es un análisis que suelo hacer mensualmente en el Departamento de Hacienda para conocer la temperatura de las empresas. Y debemos decir que son extremadamente buenos en el mes de abril comparando estos datos con el mes con el año 2020, con el mes de abril del año 2020, porque se han incrementado en un 46,1%. Son datos muy buenos, pero evidentemente tienen una explicación por su excepcionalidad. Es por el confinamiento del mes de abril del año pasado y también por la suspensión de las actividades no esenciales. Por tanto, hemos realizado una comparativa más justa con el año 2019 y ahí la reducción es del 1,5%. Por lo tanto, son datos muy similares a los del año 2019 en el mes de abril del 2021, que es la comparativa que consideramos más ajustada. También hemos contemplado el acumulado, las ventas acumuladas desde el mes de enero hasta el mes de abril. Respecto al 2020, el incremento es del 14,3%. Y respecto al 2019, una bajada del 1,3%. Pero son datos muy similares, insisto, con respecto al 2019 y es una buena noticia. En relación al mercado laboral, que también es un dato que es muy interesante, el empleo se incrementa en abril de 2021 en un 3,5% con respecto al año 2020 y desciende en un 1,9% en relación al 2019. Los salarios suben en un 12,4% con respecto al 2020 y suben también en un 2,7% con respecto al 2019. Por tanto, son datos positivos. En general, eso supone que las empresas de Guipúzcoa y el empleo también han vuelto a la normalidad y es una buena noticia porque la economía es fundamental para la cohesión social y también para poder ofrecer unos servicios públicos de calidad. Tercer punto que hemos abordado en el Consejo de Gobierno de hoy tiene que ver con el parte de política social habitual que solemos hacer estas últimas semanas, meses, en este último año. Y aquí también tenemos buenas noticias, puesto que hay en este momento una única persona usuaria con diagnóstico positivo en la red de servicios que ofrece la Diputación Foral de Guipúzcoa en política social y es en este caso en inclusión social. No tenemos ninguna persona mayor en ninguna residencia con diagnóstico positivo, tampoco en el resto de los recursos, excepto en inclusión social, donde hay una persona con diagnóstico positivo. Y en relación al personal trabajador de las residencias, tenemos a 10 personas con diagnóstico positivo en 9 residencias de Guipúzcoa. Hoxe da gaur kontatzeko neukan informazioa, hortik aurrera galderaren bat izango bazenute, zalantzaren bat edo bestelakoren bat, erantzuteko prest naukazue. Nik eskatu nahi nizuke atzoko labi batzordean hartutako erabakien balorazio bat egitea, bizkuntzatan, favorez. Guk egiten dugun balorazioa betikoa da, alegia teknikoki oinarritutako erabakiak dira horiek, alegia adituek, zientzialariek hartutako erabakiak dira oinarrian, labi teknikoak proposatzen ditu erabaki horiek eta gero labi politikoak berretsi egiten ditu. Eta Gipuzkoako Foru Aldundia gainera gure diputatu nagusia bertan egoten da, guk egiten dugun balorazioa da, orain arte bezala, zientzialariek diotena bete egin behar dela eta zentzu horretan, gu laguntzeko gaude. Bien. Como viene siendo habitual, es decir, las decisiones que se adoptan en el labi político tienen evidentemente como base el respaldo o la información del labi técnico, compuesto por personas que son expertas en la materia, tanto de epidemiología y demás. Por tanto, los informes que realizan y las recomendaciones que realizan se deben respetar y se deben llevar a cabo, porque es la herramienta fundamental para ponerle freno al COVID-19. El diputado general forma parte del labi político y, por tanto, nosotros, más que valorar, lo que tenemos que hacer es seguir esas recomendaciones y ayudar en todo lo posible desde nuestra institución para que la evolución del COVID-19 sea buena.
Zentzu horretan adibidez, tabernen eta ordutegia, ostalaritzaren ordutegia gauerdira arte zabaltzeak, zer iritzi edo ondo ikusten duzu, ez? Hor hartua erabakia eta beraz... Bai, guk beti esan dugu, orain arte beti esan izan dugu, guretzako lehentasunezkoa dela osasuna. Orduan, badakit horrek deserosotasun asko sortu duela eta ekonomian ere sekulako inpaktua izan duela, horretaz jabetu gea danok. Eta beraz, garapena ona dan heinean beti eskua malgutzen joan izan da labi teknikoa eta labi politikoa, kasu honetan ikusi da posible dela, eta beraz horrek esan nahi du lehenengo osasunaren aldetik osasun ikuspegitik gauzak hobera doazela, berri ona da, eta beraz ekonomiari ere zabalkundea eskaintzen baldin bazaio, hori ere guretzat berri ona da, baina oinarrian lehentasuna, osasuna eta jendearen bizitza da. Horregatik hartzen dira erabaki horiek, batzutan gustatzen ez dianak eta askotan gustatzen ez dianak, ez? Baina oinarrian hori dago eta horrela ulertu behar dugu. Beraz, bilakaera COVID-19 ona dan heinean, malgutzen joango dira neurri horiek, eta gainera badago aurreikuspen bat ere, hemendik 20-21 egunera, gehiago malgutzeko baldin eta bilakaera ere hobea baldin badago egun dagoena baino. Beraz, zentzu horretan, guretzako oso berri ona da. Horrek esan nahi duelako ondo doala COVID-19 egoera momentu honetan. Eta, jende gutxiago gaixotzen dela, eta jende gutxiago hiltzen dela. Eta hortaz, malgutasuna ongi etorria da, noski. Bien. Nosotros siempre hemos dicho que la prioridad absoluta es la salud de las personas y evidentemente la vida de las personas. En función de eso, para proteger la vida y la salud de las personas, se han tomado muchísimas decisiones que evidentemente han tenido una afección en la economía. Evidentemente, y se ha intentado buscar un equilibrio. En ese sentido, siendo la situación actual mejor, evidentemente mucho mejor de que hace unos cuantos días, incluso semanas, pues es una buena noticia en sí y por tanto, pues es más flexible con respecto a la economía en general y también con los servicios de restauración y demás. Y es una buena noticia. La primera es decir que la situación del COVID-19 es mucho mejor que hace unos días e incluso semanas, evidentemente, y por tanto que con eso también, pues se van a flexibilizar algunos servicios que también van a permitir, pues que se pueda volver a una normalidad dentro de lo que cabe. Pero insisto, la mejor noticia es que la evolución del COVID-19 está siendo favorable. Bestelako galderarik? Ez dago? Eskerrik asko guztioi eta egun ona izan dezazuela.